Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Bagi hajar ngot kipat bat nong kursan jong ke parti UDP mentakas ngi kelami sya surok hakal road show bela penong da ke parti UDP na ke benta ban kansan rat ba bat ban pejok yu ba medal bonds kurtong ke UDP na nong po constituency hakane ke election ke banwan. Ya kata ke road show las dang nadu paham ter syadu paham maulai arpo mita bat penkot syadu madan umden. Hakaban nakaliang ukur tong ke UDP ba Meral Bonds ulalit ban pensai pat ba ya kejing ang nut bat jing pumuan pen urlong lada unwan hakabor ban peteng yaki kampen roy hanong po constituency. Hakate kesngi lasa kiru da kejing dan lang uba Meral Bonds kurtong ke UDP Pak Balajit Rani MDC ba dipul rentat yang presiden ke UDP ha sning bat kiwe kiri orang ba bat kinong ilam ba hakmat ka parti. Banang ni la dang ngin lai ngin thu khana i ka prok snong prok thau ngi jongi ba ka UDP hapo ka jingelam jongi ba Meral Bonds ngin poi hau thong jong ka jing job denam kata ka de ka thong ka bangiwan hang ne mra ka sni kom ki nong ilam kom ki nong song snong kom ki badon ka jing kit kli naga benda ka dong ka than bat ka jat ben reu ki jongi Nyinget ba mangi baro Nyinget scam Baka jingpa jongi yai ba Meral Bonds house nam arjar khatra Kamlong ka babakla Denem Kajing yo jongi yai ba Meral Bonds Hadin kajing IT no jongi mahe Doktor ni lapang syai ba Meral Bonds Iru ilatrei ban bodin Ya ka ei ka bamahe ilayalam yi Ni kita kisin kijing keren kijongi hapo assembly ya kimat ki bapher naga benda ka dong ka than ba jong ka riboi district kijongi ni kum ki pat ba jong ka nongpo constituency ni siau sarong ya kata denem ni siau sarong bangi klem bakla ban pha yau nong mi khmat ujongi nongpo ka nongpo constituency namar kata ka genti lara mangi baro ngila ban wer ban khat
Yaki pajba nong song snong ki jongi larangin poi hau thong jong jing job iba meral ulong chief minister haka sorkar ka bansawan tikuanam ko ini kimat kipangila persang ban bodin naga banta ke civil hospital hangti hanong po kadega we ni ke hospital kiba donkam ban pendit pendiang naga banta ki pajba nong song snong jong ka temri hoi hi baro kawe bat hagi jing long emily jonga hagi ni kisan sem ki balale ya persang ban budin ban pendi kana bagi mesin ki baper kinlong ki babit ki babyang kila ban di ultrasound kila ban di x-ray ban gala ban pli ba ya ga blood bank ban suam dan blood bank hapo civil hospital nantang ila dan ga blood bank na ga banta ki ban saw ki pang ki sistem na ga banta jong ki long pang bat hagi ju ko por lala aban penurlong ya ke centralized oxygen plant na kamta baro sispa jing tia hapo civil hospital nongpo ban ngisokmen pada gijing budin regar kat kumnong ni kmat nimsom la chong thai bagani ke kam kala urlong ki PHC bagi sub center beper ki badan hapo jong kane ka nongpo konsensi lala aban penyo sanction ya ke umsau nongri PHC la upgrade ya ke sub center sa ke PHC la dev ban sanction bagi lasdang ya ke kam la yo ban plipat ba ya ke marmain PHC kabla bu yo mau nong rim na du usnam arhajar hendriu dan dai la yo ban plipat ba ya ke nagam da gijing mentoy jong ipat ba agi babun gi balang jong ni gedong berkatan agi jing budin nam ta ban punurlong ya kini gi kam ani tu ipi gidan sibon giding pengkang ki bersang ban penuit hendrai uglai umsomna ino ha ka bang lala ban penerlong hapening jinge egi babun bagani ke kam lala ban plibat ba e kamarman PHC ban ngesukren benitu baka PHC ang ni dan ru agining sanstem kibale kila persang ban pet ban kni ban pentikna ya gi jaga pen kha kelung ni bangitip kum gi lebor room la persang ban pendit pendiang kenang bakan yarap sibun ya kilong kbi gi jongi balik pen kha kelung hang ni hapo hospital ban pendik kena bagi kamera gi ward gi baper kinlong gi babit gi byang na kata gilong song gi jongi bat kumju ru na kamta gi wi gi general patient gi balek gi le kat bala ban pendit pendiang gi jingdon kam hang ni gi jingduna gi don sibun dan ring gi sokemen pat pasuki izin persang ban budin nam tang jindon kam yela ban penurlong iki hagaju kapor kuwi di sub center ki barangsa ki barangdan hangni apo ka nongpo krosi gi jungi na persang ban wat kilat kelenti bangkin long gi babit ki babyang bat ka basau kren menta kalong balajan bun ki sub center apo nongpo constituency gilala aban penkha kelung ga jing ya campaign election na gamda jonga hagtu kapor ha kaba ki pajba ki babun gilayawan bang ilapan ni gijing kersan ha kaba imahe doktor Didi Lapang idang don rengkat ha ketu kopor ban apil lang bang so banai kuglei kerpange ya baro gitu ki bala kersan lang aga senam arajar khat pra bagala ban yo ya kane kala ban sakri ha kine ki san senam ki balale kaju gajing kuglei kale ru na gabanta ki weidi ki parlok di bomsom na kersan yang ngaruh kami ni nga hadin bagala job ke election kasim babaro di paiba jong nongpo constituency ki dehi ki breu ki jonga bot ko weine ki mat ki bahakmat ki bangi le so paiba house nam argar kat pra kalong balanang injo din ai ki jing sakri ka berhenti klem de nyo siyang khamat yano ru lai gade haki snong ki berit ni bahe lai gade ki jai pendriu beper lagi di kenun balang beper ya ai ngele kat bala dan ai gijing sakri ka berhenti klam dan nyau silian kemat wala kataru yole se gidon sibun gijing duna agi di sansem gibale kumu briu ngar ngadon sibun gijing duna ma aban pendit pendiang yole se pin subha ban nopsui ya gijing duna gi banga ngadon dehenri balangga persang agi di sansem gibale ban budin ya kikam ki balasdang dai mahe lapang ban pendep ya kikam gabi la posniu badru ban sedang ya kikam ki bathumai na gabanta kalau we gaba pernai jong ka nongpo konstituency bat ka temri boy hi baro kawe takto kanne ga shukwa ban jeri pi kanang bagi paiba kin skutu nanum jer sibun marka por kamsha dari kalong ga bagongsan hadu kata bahagi dong bagi time jengi haga nongpo constituency kimat ki bahakmat
kibangila persang banpek na kabanta ka umbamum di gede gawai nagimat kibakong sanne milala aban punurlong ya ka nong greater nong po combine water supply scheme agajing penmang ka basispa lai klur na kabanta arpau tali kisnong kibagentup nado na mautunum sadu sesang bangla kiran sau tali kisnong hantu kibanggentup aganong po kadun siru dai kumubrio bodan ya gajing kitli ya penrung lang isau tali kisnong di bahap so umsning konsumsi ndai kumba handriu tali kisnong gidi bahap po kanong po konsumsi Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki ginthei haman lakilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka ap nyau terek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya Meghalaya TMC.